Te paralog mentah akan iga video ngan hikaya pi step by step. Let's say dan apa jo pi ki paralog ki badang susdang badle YouTube channel ki bala ban. Yo ya ke approve na ka YouTube ki badang su yo approve na ka YouTube. Te paralog mentah ngan hikaya pi enda pila deban upload de ka video jo pi hapo ka YouTube hapo ka channel. Te kumno ba pin don on kenang ba pin yo pisah lada pi su upload kum to claim on ya ka monetization pinom la ban kamai leng ba ka tu ka video te perlog menta lada pim don yo YouTube studio pi lej yang ne na po ka Play Store te menta pi lej hang ne Play Store pi la ban tho hang ne YouTube Studio POE akan ka YouTube Studio te pi klik ka to ka YouTube Studio te ngahang neng la deban install lupa tang bayang kala pa ban update te mentang supli batch to tharai kalong te mentah ngan update nang marga ba kamlong te upship te mentah kala install tol te mentangan open te klik open kum to keng te app mentah pi klik ang ne content POE hang ne apo jong kane ka dashboard te pi klik ang to content te hang ne pila yo i ki video ki bala ban kamai pisah hang ne POE ba ka YouTube enda kala approve ye pi pila yo i yo ne $1 balong kum une US pej une $1 balami rong jerngam pej une $1 balami rong jerngam hang ne te ki YouTube channel ki bala kam mai pisah te ki la mi bej kum ne te ki video ki channel ki bompat kamai pisah kim paure kine tang ki YouTube channel ki bala kamai pisah YouTube kala approve tekan sami kini ki $1 kini balong kum US te mentang ngala debat ngadang sudah upload ka we ke video hakan ke channel te mentang pi klik hang to ba pin don on kena ba pin ka mai pisah te mentang POE kane barang off nomor ngadang sudah ban upload te mentang pilek kumno mentang pi klik uni usain balong kum led ni ukulom hang ne POE klik hang to te apsipang kadang yaj te menta endalami kumne te pej hang ne namar ngah ka por bang upload de ka video nga i kumne te lada pi public namar lada pi public mar hedek upload ka video ki priu kila yo i kila pej ko ka video pi te kabha ba pin kan kabha ba pi hapor ba pi upload pi pin pu bej kumne kumapu manga te lada pi private lu kalong te lada pi kumtur kalong te mentah asua bangan pli kan ka video bang pen i pajpa te mentangan pengan penbiang suan adong sedong ngan hapan ai suai ka kerteng te mentangan on suai kane ngan on suai ka to knang ban ngan kamai pisah lada pi claim on ka to ka bamut ba lada pi upload hakan ka lada pi upload ka video hakan ka channel pinom la ban kamai pisah namar leng ba kan ka on kinwan kita ke advertisement hapo ka video ke jong pi ada ki beri page lada ki pli ke video ada pim on kamut ba kita ki advertisement kinom paure hapo ka video ke jong pi te mentah location pila pan ai kena ka location ka jaka ka ba sa ka jaka hangno ka jaka ba pidon ma pi te mentah pin aban tak ini ka products te mentah ngan klik ni shop te hang to POE ka Flipkart bat metra te mentang klik ka Flipkart nga apply te menta pihaban ad lang kini nang ba pinyo jisiu kendit leng ba kini ki ad te menta te mentang haban cit baro kan ba pi pau ne haban cit baro kan bah di pau ni kum tu di apsipang jandep
Te mentah pihak klik done. Te mentah hang ne ikane pihak copy pin klik hang description pin nyan punto sipang sa klik paste itu te akin ai paktok te mentah nang ne pihak public no mark nang baki kin page te mentah ngala public te mentah ngan klik save tor kalong tinggal aklet penbu ya ka thumbnail te mentah klik di foto dia ka thumbnail ngal depan sana lupa te klik di foto dengan klik ini custom thumbnail te mentah ngaklik itu nambahkan wan kan ka thumbnail ceka banga kuai dengan klik done. Te mentah klik save. Te mentah ngan play kan ka video. Senang ba pinyo tiki te perlok tangkat to ka video jonga kalakut te kublai sibun ya pibar ki perlok ki baju kerjaan yang anak por te perlok ngasuk kerpat ya pila dah pinang thamai kan ke channel jonga asnyu bahwa pin subscribe like but share pat ngaku aru perlok ba pin kerjaan markeliang te tangkum ta perlok ki tin makan diet kublai sibun.